Zase ja, Boiling Goris, a vítam vás druhý videa z Brawl Starsu po dlhšej dobe. Tak. Pridaj nový update asi pred 2-3 dňami, neviem kedy už. Pridaj nový update, že Star nová, akože Supercell vážne, anime. Nič proti tomu nemám, ale tie skiny. Jo. Že tak. Už mám všetkých brawlerov 102 zo 102. Dneska som získal posledného Damiana. Keďže je mytické, sa dávam na favorites. Mám už s ním 6-3. 13 prestíží. Pekných túto mám 13 prestíží. Najviac trofej mám na Nadji. Na ňu mám Thanks. Pay attention. 1166 trofejí, takže pôjde na prestíž 2. Len teraz dávam takú taktiku, že všetkých brawlerov si dávam najprv z 0 trofejí na bronz. Z 0 trofejí na bronz. Potom z toho si to dám na silver. Potom na gold a tak ďalej, pokiaľ nepôjdu všetci na prestíž. Takže tak. A teraz dám toho Damiana, lebo iba dneska som ho získal. Všetkých ostatných už mám na bronze, okrem toho Damiana. Prestíž mám Nadju, Bibi, Edgara, Janet, Shelly, Leona, Lolu, Sprouta, Ems, Piper, Mandy, Kid a Kaze. Na golde mám iba Melody. Ostatní sú už iba na bronze a na silvere. A ideme solička s ním, s týmto Damianom. Už som na neho sa mi podarilo získať 117 trofejí za kamerou. Prečo nešiel z Brawl Starsu tak dlho video? Nenapadlo ma to. Priznám sa, nenapadlo ma to. Zbieram už na Fame kredity, na Lunar Fame 2 už. Takže mám tento Earth Fame, aj Lunar Fame už mám. A ideme na túto hru. Môžete mi kľudne do komentárov napísať, že koľko prestíží máte vy. Na budúce video bude s Lady Bočkovou, sesternicou. Tough as a rock, sharp as steel. K tomu mám 45 780 784 trofejí. Môžeš ísť spápať. Nepredbehne ma. Ani keby sa čo dialo. Edgar. Dvaja Edgarovia. Draco and Lumi sitting in a tree. Nice try. My turn! The crowd goes wild! Nice try. My turn! Metal Heart never taps out! Heart made of steel! Nothing transforming! Metal Heart never taps out! Yo.
Jau. Who's the strongest now? Hovorí sa nemáte. To predtým, to sa vôbec nestalo, to si nevšímate. Spike, Berry. Another round. Another Berry round. chodíš k Metal zemi, ideš do Heart lobby never jak taps nič. out. The crown wants more. Metal Heart never taps out. Jaké Metal Heart? Ty máš čo? Z kovu? Srdce? Kam sa vyparili tie ostatné? Kde sú? Ja ich normálne... A tam je... My heart is unbreakable. Still standing. Still swinging. Tak ty budeš trošku... Myslel som si, že bude problémový, ale nebol vôbec. Ide do fejmu. Prano, Shelly. Brothers watching. Search Gotta tam dole. represent. Ja vidím. My heart is unbreakable. But keep trying. No, try to keep up, little brothers. Metal Heart never taps out. Brothers are gonna love this. Pomocem Shelly. Metal Heart never taps out. Another arena. Another conquest. Napíšte mi aj do komentára, aký máte vy najobľúbenejších brawlerov. Vy najčastejšie hráte. Bolo by... Still standing. Still swinging. Choď papať do lobby. Another round. Another round. Rawr. Daug, Poco. Oh, is that your best? Applause for the comeback! Oh, look! I'm amazing. Nepôjdem kvôli jednému Sandymu dole vodou. Crowd's waiting! So am I! Nice try. Metal Heart torn apart! Tak už som v mínuse. V tomto videu bronz na Damiana.
This bro to is nejak ready for the stihnem. show. The arena is mine. So, Metal Heart never taps out. Enza, choď volak. I'll be back. Oh, look, I'm amazing. Pomoc. Mne je zle z toho. Gar 8-bit. Hitting the stage and hitting them hard. Metal Heart never taps out. Dali aj tanking, lebo sa pritiahol. What happened again? Metal Heart never taps out. The crowd goes wild. My Metal Heart never taps out. The crowd goes wild. Tak ja zložím 8-bita a kód zložím ja. Nice. Hypernita, Eevee, Bolný, kód, Gale. Let's get physical. Miau, miau. My heart is unbreakable. But keep trying. Som cooked. Metal Heart never taps out. Nie som cooked. Metal Heart never taps out. Nie, A dramatic pause. že som druhý. Nie. Kade môžem byť tretí, keď ja som ho zabil skorej ako on mňa. Still standing. Still swinging. OK, nič nehovorím. Tento príbeh je smutný. No nic. Ideme ďalej. Už vidím, že som mŕtvý. Brothers watching. Gotta represent. Som Rosa. It's good. It's good. Oh, is that your best? Oni są cooked. Oni są cooked. Pomoc! Ja są martwi. Są martwi. Yeah, Berserker bro. Metal To zachytil never o taps te out. bubny. Čo to bolo? Ej. Čo to má? To je jedno, proste chytil sa. Still standing. Still swinging. Môžeš ísť po schodoch do neba. Nemôžeš ísť do neba, lebo do neba vedú schody, vieš, vozička. Nice try. My turn. Toto bude posledná hra na dnešné video a dúfam, že neprehrám, lebo ma trafí šlak.
bringing that video. berserker Next. energy! Ooh, is that your best? Berserker Bro! Yeah, Berserker Bro, big brawler! Metal Heart never taps out! Berserker Bro! Dolo. Who's the strongest now? My heart is unbreakable. So, I don't know my own strength. To nemôže ani prekročiť. Metal Heart never taps out. Mŕtev. Try to keep up, little brothers. Mám 200 trofejí, 210 trofejí na Damianovi. Týmto ukončím tento diel, video. Ježiš, už mi hra bez toho dneska, natočil som 2 videá. Ukončím toto video, píšte do komentárov a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.